Hennen kasingi ka arpu arterek unailar. Lapalai pet ba ikawai ka kon kabala tho halar kurukom sensar snong jong kawai ni kisnong kaba Haribhoi district hakasnong war mausau kabala tho do Reverend Jiling do pastor bakmi ya ka Mauske district kaba Papua ka Maudam Presbytery KGP Synod Sepngi yakane ka kot kabala ai kerteng ka Bishar Klim hakasnong war mausau lapalai pet ba hennen kasingi hasilong press club dau MLA ka Maulai constituency uba embah simle meralong kongsan hakani ke jelang hakabalai don langru UMDC ke Maulai constituency uba PT Sokme komu sembut kongsan bat lasak hilang ikani kejing yalang palat kon daki bahaya ngasem jong unong tho jong kani kon hakani kon alor kejing tho alor ke Bishar Klim hasnong war mausau na tho ru alor ke riti penyasnong hakani kasnong ke balasan dor hakajing sriem ba kejing hikai jong ke Bible dendrai haba puli kejing kon kadon kejing kermen haba ketika Bishar ka sensa ka Bishar ka ni ka stok war mausau lingba ju ni ka kot mong kadon ka cikaman ya ka chat mudun ju ni ka bete bat ka kam song ha song na ka mata ka ni ka kot ka jopi pastor u sogret suang ni ni ka film nan ha tin ka si uang banong brio basta pidon kam ban tip Badhaba fitep pidon kam ban syampang. Badhaba filong beri bersyampang pidon kam ban wat benya. Badhaba fi wat benya pidon kam ban pensisa. Badhaba fi pensisa wong biang sesin filong beri basta. Upen kit upen ustang bafili belong beri betep hal bahadu wong pidon kam ban pensisa ida kecik pujopi badhaba deng pidon kit kit. Balong beri besar tentang penting bahawa kado ban percaya dan cinta kujupi. Tangkut tangkatan beri musuh ban lompat beri start ban bakam syampang kangkut tang bafin cukup ban percaya kata gajing yo kujupi ya kata gajing tip gajing percaya ban long beri start ban syampang dan kapan sam yang kata gajing tip ban gajing percaya kujupi cek beri ban. Hantar fenselong beri bakam start ban kam syampang.